Allô? Allô? Oui. Vipi? Sawa shushu. Allô? Allô? Oui. Umeze gute nawe? Urumva ibintu biracancanze noneho ko wavuze ko ujya mu gutwa mukura mu nzira raba ubimfashemo nawe. Oya reka dukore umutima ubu bikeneye nko mu minsi nk'ingaha aba yamaze kuva mu nzira gahunda tuyikuye mu nzira. None wese uzinanye n'ababire reka je nta babire tuzinanye uhera ababire hamugikorereko hamubarose woca umbwira hama dukoresha inoti. Okay, reka nze kubarondera vuba nko mu masaha nk'atanu tadaku. Allô? Allô? Ati nko mu masaha nk'atanu tadaku igisubiro nyaco reka nze kubona ababire banje bacabana mu nzira nawe nawe kubiri wajya. Sawa sawa uca umbwira kandi vyihute. Sawa sawa woca umbwira gikorere ko wera ukuntu gikorerako. Sawa. abalera abantu sindamusika
aba babita sindamusiga ibi nibikora nkobo ewa aba rero sasa aba nibikura nkuta aba nibamudahusha nizere ko bashoboye akazi noti sikibazo basore nizere ko bashoboye akazi byakazi birandaba kana byo bawo murahusha muhushije nimwe nzoca nkozaho baje nta by'imikino nta miyayata rero noti ndeba nka bizi yaje umunzaniro by'imikino ku noti yiwanje muhushije gusa ndoca ndabacaniranye narimo tukumva kabiri kazi si rya mbere turakamenyera sawa kandi abereka ifoto amubona uyu aramumoza biroroshe igikorwa ukeneye kubyaye ubu nyene canke aho cyo nyene gusa muraye mukuye mu nzira amafaranga sikoza arahari oya batabizeye bakiza na avance wewe mpari kashanje mbona susane Salaf 430 7 ubu nyene uzakubona message ku telefone ndabizeye maneko ewa wewe ntimuntengu awidiri yakunze mukanya ni sawa tayari karangiye okay asante sana cyose abanje urumva ko yemeye ibintu bya avance akaba ukaba wamuhaye nimero ya telefone mu masaha abiri atarayarungika ry'amahera kuri mikashi idiri je sindimo ntumvikana tugipanga cyose ari uko ayaza koresha ubwenge idiri yo kwica ya yindi ntiyahise tugaruka Ashengaro twescrivei lá no sol. Na twescrivei. rero rero ngani muhira muga Nunca nem zori hari kwe. Karibu. Hayo ngaka gatebe Mukiwe kure mandi. Shadi yanzu zajya hepfo mu gisagara birazinze. atari muga imiye twarose kuri Gusa hano je ntaco habaye kwe. oya ni heza pe neza nta nduru nta gwamo Oya hano nta nduru. iryamye urajya mu gatuza nye nta ngora
hanyuma rero ngo byagenze gute uzatubwiye neza ko n'ubu Je gato baze bikera gashati ndaje. ushinzwe neza ya kanda mbiri naje hajya hatari mandesi abisi niwazi ko atari beza nani mandesi nuzi ko abisi ari abantu babi hatari kwe nibutse cyagenzi wanyu ndakese bakadukubita kingunguru y'amazi ndashi ni hatari merci Nisho natubwire ni hatari yo ashi nani Numenga byungwa no kuvuga kubera ndani ibintu bibabaje ko kuva kijya gihe Angel Bosco Angel Ngoa Ngoa Umumagara cyane ni Sina mtu kino mosi Nje sinyato ibyo guteka none Jenda bituranga ndabishwara hiyo Reka ndabe Bosco ka ibyo ariko arakora amanda ibyo ateka Narihembe ndibaza ngo bari mu gikoni niwe bari muhamagara umwe abena biteye kandamuraye Bosco? Aha ushatse kuvuga utari kuranyumva? Shishwa ngaha. Mbewe kuva aho wagwariye ntibigarukira rero uguma wirembesha mbe uri mu biki niki no munsi Uraje none byahiye watetse niba ndabitaye kandi ubona ko ngwaye ubona biteka gute kubiteka ni ukuze dukeneye gufungura nimwe byamukara mu biteka mwana mozi nawe ko tugire iki ejo turiga sawa muhari sha yaka guma yirembesha nashaka gukira sawa reka ndabimuzanira n'amasambo nagiye genda n'isonze uracyahagaze ngaho cyangwa uraza ugatora ibyo guteka nimuzanana uyu munsi dukeneye kurya spaghetti zitetse mu sukari uravyumva uziteke neza nkuko mama yamabigenza siwe niko nabwira fata kubiteretse muri muteka
mwanga kwitega bidekana mbona nigwa dekana n'ama mwinga Mvaye. Kwetu tukeneye gufungura shagira n'ingoga. reko ndenze kujya kwitega ubone na mwinga umva je ndiko ndiga ndiko ndondera ibikuru internet batumye ku ishuri rero ivyo nibisi ubanza garuteke hama nanjye nari umwana ashobora kurya muri bintu Ami naho ninde maza guteka ni mwaza kugira ibintu byo kuri internet. Kindi ndamikoni kandi mwana ni kwari. sawa sabiga ko mama namuze bari ngaho mu nzu baza kubasigurira neza Ahubwo reka nje kubabwira ko hase guteka. Ntibazi ko ngwaye. Ugwa rudakira wewe. waciye wiremarezamo rero Ntibazi ko ngwaye. Ugwa rudakira se. wowe ugwarameza ngaho iyo nduru ni muri iki gitondo. Ndadisikumubwira byo guteka yanze. Osco? None papa ntibasanzwe bazi ko ngwaye. Nza guteka reka niwe ku matelefone. Cya guteka wa muhungu. Urabona? Aho papi nsibiza byo ko nari kujya guteka kandi n'abari ngaha bicaye bari kuza kumfasha. Wa muhungu ntiduharire mugabo ugende uteke. tutwo turiga mutaha Webwe bandaye mu kubita ibuke. Sawa dad. hano badutumye kuri internet turondera Sandi murondera aza guteka. Wa muhungu twebwe ntiduharire abana. Kora ivyo ndagutumye. Dad ikibazo turiko turakomeza dukora ibyo ku ishuri. Ani sawa. Papa. Guma ngaho wa muhungu. Chef. Ndio. Ni sawa. Biri. No, bandaye gute. Kama papa. Aganda kubwire uno munsi niho bari bamure ko nzagendaga ambingura ifashe yo kugu. Ntabwo mpamara yo ganije babaye induri. Sa nta kibazo baraza yahaye mama wawe. Kunyitanze reka yenda guha amahera. Kugira genda kwifuza. Kandi ukireka. Urakoze. Urare. Ari mu. Sawa. Da mahoro besi.
ndaonga Nani naona nani Imana. Yego, ariko ndaziwe ibiko birorohe. kwihangana uzokirama Nyine Imana izokora ikibona gikwiye. je nanje kwina kintu ndakujyanye nyine mwisi si heza aza kuraho n'agafaranga None se wakoze no kuza. Oya, ambere urakoze, hano ko urakoze ko ngaha ewa. Yote 9:10. sije byawe ni murakwaye kumawigirira None ngwano cha nihebura amandesi. bisaba kwihangana man Bisaba kwihangana nyine ni hatari. vrema gusuzokira kandi urabona biko biraza Biriko biraza. ubuyi nasitari muhira yaje Nani bita cyane cyane. sinze giye gusatira Ntabwo ndakibuka byayo aba. Ntabwo twabikora sikwe. ko bimeze Na duni nakira. Nani kama hakira leo. Ndio ndo mani tanga muri pango yangu. Na macha. no gukora manu umwana umwe nta kwicara Aya ndindiye nkekwe ngiye tuzogenda neza. kira nana bra wenda yona ko wakijezera Akaje kangu kaguma kagenda na jindi tubonana ku mugoro wa gatatu Namaka takarasati ni kabadilika yakura. amenya Hatari. Anajemana ni ntabare kama muzego hakiri kare. tatugwaye mani ndakesha abandi babyuka bagenda gusati Bosco tabasista bawe mani Hatari. sawa. Enda kubanza ni kama